Tai emwa kwa Badwam TV Badwam dwumadie yi eso wa fei na wabie wa fidie no yemwa chen yeda se papa enyim free ha dwumadie no ya hyase 5:30 pepepe na ebe mu se Badwam na apostle no ite ekotego nso abakọ de nkranchen samna breye owie ye na news no to aso a ye wie news a yakwa ba asabe gina ha de bon krata no any online stories no to aso nti yemwache yemwakwa abani entina free sabre kosisa no nkron bebo apa hosimaduo no enum eno ne Badwam TV ne de yempon egina mu dendendenden enyi free ha radio force 97.1 yamamwache yamamwakwa aba yadamwase papa mini ora sante da ko eni gina ha no pei rade adom ye ama ye nkwa yakode da ye wanya ye hwe ye nso pa sa nso no ahwe oso nti nso wo hwe ye nti be me na no pe me nchia we o bejoso na bia boko yewa de pa Adom TV ai yo nyoma papa be ma wani agi sa nti Adom TV na ogina si bibia e boko just that issue no eno am ye se me nkan wasem me kofi no me gina ya me car no be 25 minutes na stores are to something na okwa hododo na wo if you Wisconsin University okono na amanfo so na ewura amanfo na nyoma no mayi enema na asay no oh wait too much tien kopim da be ana e be yesadi wisa enema ni nyina asay obi se na nchine bottle 15 bucks ni busa mo se we na to me a on se asoden arehodie ekabo ewuo yade isu etoti se ya isu aso ne bi no nti na me hu de nti a ya mpese e besua de afi ase etwa ya na e refi me hu de nti no am ba me wa afi be sa kwa ba ba na mo fo no ne o pe ka bi no na mo no de no be yo obe rescue but nyama na wo di yes aye no because na o hwefie di alata semana ne semana ho do de sra ne nku ni angel criminals for adi nyina crab books nyina skunta de ensu aye toni de bibia hwegu just nyama ni nyina say no mo sisa nyama no mo bob na cassette bo dia no the way go ni wa ma me ba ko bi story eno na me ra ho ewura de ne ba o se next month obenya 5 years na ensuo ne ba no omo ukọ na akra no patreye na ensuo nde ne ko tres na mo kra yina ye mu akra no po 5 years after obenya 5 years obi amani esa obi na de bia ka no when you live an irresponsible life or you live an actor irresponsible it is so emma wonko say wonko dia anka problem bi ani ho I just say wo ti shame na won so break no awe o wipe no enye aduma bibia na wo fi say that be mi wani pa foforo nso gumu nti me betua sika na maka just kai break yi ka che me na wo didi matema asem si a enye wo nko na wo be fa ho adi ye nyina nti nsuo ai se hyen sprinter to tumrika sa gigi obia ti obia hwe the time ko pentem but it train they say onyame na ma one cause nyame na decide we ma one ka kire o enti eno am kan and I really don't fancy talking about it again ye cost lead an irresponsible life irresponsible responses in kwani see ya the best obia ho enwura ya wutu agu gata obia ho because ensuo to beto nti be dwi akọ na akonye ọha wo obi so ti mesem mu amahwere mu no manyina mfa de betima aka na me ya de bia ne o yakọ mo nkuse onyame be hyewa na bi nye ne kure the reality is that waboka enebe 50,000 series onyame na obehyewa na mu no onyame no de na we at material moment we are there na wo ye ye obi anso ba bedu we the kafra we dey insu dey wan to bo ase sa enwa ye ni na wo tweda ye ko fie na fe oti edwa se gaga na o pressure no ba make aka be 2 days now o dan ka so ntino sika bi ko asa ho shop no insu no kra sa hwe no e de ko eti wo no kwa na ani na adamu o ntehwe bi wo wa pam wo hwe yen no Emoya ntimuma kasa no I'm telling you obi say every year bia omunya sa disaster here da so te ho I'm telling you only me hu de me nye bi me hu de me nka bi because
ade no I say no on my na mu no bibi e beka bi enya solution ba wo de enkoto nka and very painful bibi e beka bia enya solution tie go assembly for omubu nipa DC for omonfa omonyuma enye hwe amano say bibi a ye bia no I even up till now say St John's ho insurance da so ta ho na me say mampani adwuma no nko ntumi enti no wayi asoafo yi bia enti assembly na wo no community work akra wo ntumi bia I will say amra no adwuma na America say ukọ akra bibia ye bia na sa drobafo ani ade a one more na no me ma up to ending of this year na me chair we dey ento eno na make say ye share omo positive ebufo sa na o ma hwese ade na ye ka no se ye omu e ma so ne na koba so kina na aka o afia abato obere beso a na de na mayor sa hodo awon ka omo yesi I want somebody to prove us wrong asa we don't have the political will because o koye no of your boat in be free okobo under point we be free na wono ye ko to ye nama ye ko na wo fa o me elusu aba no it we think more of the next election but not what we can do to save the country dreaming about 2028 you know it do maybe e be ye nipa na ya no say the crash say on say go ko body chem so a e be affect nipa bia ma fitting shops asakwan na age car park ni na age kwan mu nyoma gi na kana a two lane abeda ne one lane because fit for us to something or kwan back so main road where they go fit for to ma and e dey to ma e be na yakoya nim e wi e be kasa sa e be na yakoya nim yakọ chiro down na kwa de kwabla san timi ya furu wa chiro stop this building no date assassin no onu atro na famo na no akotro stop it say assembly for by na grind so well we be see say by say do ato do boka tem de be man kwan ana de bro afia man kwan de ka chiro apomude on komo ana afia go kensi ya hosepe ana ya semidika na de pensem mu awie na anope graphic ama me ho ato me anope asem kese pa edani man say o my we no oka ahoho obema yen kase ma yen gi hoho ahoho obema o ti da se bra no ma kra enne Ghana nsase do na gus painters na do na wo hwe ekese pa se hoho we dia ya imagine what's happening yen kase Ghana phone engi ahoho ye hwe wo Ghana phone wo akwantu mo so sebe mo bo bra mo nam kwan pa so ba ha de hospitality ne dia no ode o te da se abrawa na prai no sa waba ye ohia no niema waba ye nuanu mi bi omo ben ye ni omo koba de bi ye omo ba kisi mana fa so de nyoma basa nko a kisi na kwabenya me che say na hokwo kwa na determine you or rent sika ye nyoma basa enuanu ma ni omo bopa yo omo ba twia fa so kisi mana kwabenya o de sika ni gum sa nyoma ensem fata nko a no mo ye wo and they are corrupting ye in Ghana you soon ye by the Ghana need to be ade wo say we ye Ghana ni no exactly but ya allow space ni manoma we na ekom ekomo no say ene professor Bako de atudwa say hey o man ye hwe ye pa drink ahodo a ye di 50 amano ne ba ne eno sa eno na contribute to ene with makoma we be diabetes we be pressure we be say because no sanction go every second drink back jaso e bi on a Arabic e bi on a China e bi on India kasa e bi on ti hwe ase obi azo tam ya ba na oboko professor Naka say hey ya nhwe na ya mfa mre bi e be ya pampi na o de ade ekura kwa amano ne a hwe nioma a o fam checks ahodo pa nsama product ba akopɛ no ya gi atum no na hadi obi akọ ba bia no akọ say every China every India every Turkey every no bibia ya gi wo mu dia say ya de bibia aba na nam bibia ne ye to aba yesa akura ni birthday ni aso ni bebre ni de mankura yesikire nko a sugar nko a ni su ni asa ne color nkura nso do mu ya ti yare nko a ni nkura nketo anya diabetes nkura nketo na diabetes de ese nkokora ne mrewa enso ne 2 years wonya diabetes adai bibia ni ebi bibia oh God I don't pray them for we call him o ka say o ka Ghana ho asema
Obeka my school fees credit to abayodi because one compared maybe as I need school and because we a kunipa bebreko there ya no scapegoats bebreko drinks are hot we are all victims it has seven basia mommy any mere ni ntime shembra and stand here by drink be atumu no and the fake products ni bebre ego market bebre ego market it just any drinks no nko sa yi biscuit nom ne nto chese biscuit bu ahu ntwere ko no ahu expiring date mbo and niema no beach and dem make kan niema boma ya the packaging come up for no my idea expire it me why sense dey na fam no esa dey be fashion ai adwenka se nko adwenka se ni nipa de tikuru mu oh my goodness wakofa de wo hu say expiring date na ahso awie no wakofa no aba be packaging foforo no de ame ye di eni akoma eni awie ya ria enkum kra na ekun eni akoma enti ani ma asem kase fam ha no you know, if you are worried, that's the person contribute to this conversation. Number near saying, because sometimes the headlines. 0302-211-702-703. And as Stefano Okano. Saturday, no, you are don't come promotion. Promotion. Monsieur and Sadis need to hold my back. A teen showed me say, tan. Yeah, Bonnie don't come say, you know. Don't come. And I do not more Cassie and buy one, get free. Buy one, get 3 free. No one doing some here and toward that's the country. Upon them. On my 9 in the home, now 1 year old home. Upon them. And toward that. Because I want them my power. I did be our person here, Brabo, Ubetimi. There be a phone lines, you know. You have 2-3 callers. Be 0302-211-702-703-704. In tell you, Memfa, Obiama, Memfa, Adom, I like to ask them, Crassy, and so you grow getting so. Or more cautious, you are sad drinks, no more. They say, oh, magic. Enti Ahafo North Assembly 6 urgent security ahead of municipal meeting. And also the ekoso ye ko EMC ye so adani the on mind ben na ABC basa. Ye chiri ni pegu dem ko so aba na ye say. Baba. My uncle Same wo kwa beti fa no peye mo ache mo akwaba. Same no peye chia o. Mr. Samia Humani to muntiadomonline.com. Sami Patoti Yanka. Meton Kapa Mini Abana, I want to say. Yamiadom, Yada Sepa. Yo, Mamma said to this, Namintiao, Namintia, mine in the common Santi, in Ocean, the top Notiana, Messenger or Manubunfu. Na Ghana for you, any and buy no DHia, while you'll be Yakumaya. When Yakumaya and Shams, a one of Sansaria, Nessie, the Messer, Namin said to this, Namintia, honorable branch champon, at the TFMP. Yanko mana ngode no mane that's papa my uncle Ralph ho when she Ralph no pay yam wache mo akwaba Ralph mpachoti enka yam wache mo akwaba Pacho Ralph na ka the blue stamp director because I feel wenchi that's what I my yenti o the masini juma pa mo bo acho my hin o sini chana pa ojo so then the question pa say bola na mini Ghana no dudu na ri abro de bayi the drone ya proper when the video no adjust from all kind of system life for when you see adjust from for the way you do ni me o ye pa be abro bayi ha no o Ghana enye kama da nti o say me o say ka say bua man penyin na Ghana e kama mai ni ba ku ntimi nya juma no ti ba enye so bua ma Ghana e kama say be fia odo e be bua ma Ghana e kama yeah that's papa of France so me do for no pay ya mo ache mo akwaba Mirafano pay mo ache mo akwaba. Hello, Safia Mankwata Macro. Saka one, ye mo ache mo akwaba. You Safia Mr. Dawasifa say mama ache no pay. That's when you near penny and pay mo I say. That's it. Now me dey be me baso asa me can say God bless Ghana. Fia Niminia. Kaka me can say Ghana hu. See a pet paying for them go chima because so be so cry no judge to form
say if you go kwa won tiase if you think enya ye di share ho say me afia no ma de to for ma na se me hu na o so me grape no ye ka say me say who so bi ya de bonia kona ko report ne nkeka ho enso ko report kura minia ayi ko ti aga nti misre gana mai misre yeni ekunu krisi a hen sama etutu manfui asenke gwa ha uba ha enjua sister atati galamse am ye asa uba wodo betiti mu betiti wo maso aya samo ya da se enfom na yenko foforo nso ho medofo no pa be mo ache mo akwaba aya abode mi pa chan yo abode mo ache mo akwaba ya me de ehia mi bis mo hu ti senyo ya me adom ya de yakopon afi abode mesro ya abode mesro ana abode timika abode timika mi pa chan me ti on kapa mesro obi chia na oje so a ya me de ne careful ko mi nyina hakwa abode mi nyina hakwa ya me de no uba man komo na ebedi ju bibia timika da so Pabra pacha we media Pabra pacha mate wasere me na o mi say de mu ya medru de bia me kasa ya resa na mo de mind Ghana fo nyina bo itin kasa ya media me man hwo no pa ma me nkwaduma o me nkwa person se ka me kaka kebma Ghana fo yes Ghana fo ebi na kwesa abwati chidie wa fa ejam twelechi a on kana hu so ho so kuma chidi a uri ja kalechi wa twelechi wa bone sekan ni wa kunu sana chidi kumuje Ghana fo be senate fere kwa hu di ma musam mokin mo so fi o mammo ebi se akose pete isu tope o so chini sibi dan ebi se sad ni ye me komonti de bia so sa abruchiri amubra jumon ensu mpelifo se baka se ena mutu sesa enfa ni yenko ensu market ho ne se munko mu so bia mpe se be ko no mo ye nya boteme na makwam ntina te ye kwa ye tinya koba ka fo so komo so tie koba so mvim ye da se papa ye mfa course ni nyina nsi ya mrena so papa mrena so nti ye da mo se radio for 97.1 ye da se samoje bre eti ni obia wow ye ntimi amfa facha ye nkwan ne ahoden wo ho chena nso ye behwe ne ye de atum ye kwa agudie mo nsam Eric Sedu wadi de to so health tips ne beba hosape wo ho asemidi kan interviews bi beba nsa na pensem mo no abọ wakwam ti kwaso amafide ne na ha ni free ha ye kwaba